因为我这么当我晒成这样啊，看现在看你吹了，光回啦，咱就旁边那种让大家提我一个关于可管，本来讲咱万一换光回demo 弄成章，啦，我们就忘了咱就忘，你写了吧，我你当的，后来看我就不影响，弄可管。那么就是给来说，那个么子。in model to can verify verification niya tulad ito ang siyang sa kanina at yun nila ba asong nasa undo mo kanti kasi nani pa na undo kasi ang kala in mun kanile sa remsa nga muho kasi ang kala ang kasa kamo so kami na kama tiro grupa decision nila notification te inhan kaya di kasi ni tanto boy kabo natin disagreement sang agreement kan siya raw po itakin sumidyo tito kin ko sa agak na tangpon klema ini nuk yang ya i consider be ang ay nalay natin hadu ka wi say ka karen ka ang sa ani kan lawa katakan an ken ma kan karen te kitin sin ani kana siya pagru ka sa nang ani ka akin lawa nang ani kan siya se akasok ko kani engkim ang ken mai engkim ang kani wata te engkim dormitory dong an sakin neka anti felvet no ang alta pinchobe tilin into engkim an siam kani ya anni le kini kachu apon perfect lo chun the an mani ang tibero kan tilo an mani ang engkim tilo kan ti kan den pon chun amero che engam chen kachu cái mà ni làm phần cần ready rồi mà cái con này thì cái này cái nào ni phát triển tiền đó các anh thì là ba cái đó cho tiền đó nên thì các harus ada yang very nanti kita bagian prosedur kan film đó dan sesuatu itu tu macam ini macam seperti ada nama pura kan ni umat tu kami nama ini kan untuk teror kalau tahu bisa jadi pun bisa kilom dah ini kilo ni macam cái chú học vậy sao nếu mình cái quán mì bùi cái con trân nó làm con thì chung này cái mà thì cái bùi nó có experience này và con mùng già anh ấy rất là nhiều so the and một vài cái gì đó arrangement ka dormitory kan bị cái so anh cho mình nói exam này có được đi sang này cho nên motor mình đã cần được một tháng so mình cần na ta khá là căng khăn cho khăn mình để làm chuan chu tu te nge ron lu chu mi che san chu an ma ni che kha pa san pe chu mi chu pa san pe a construction ka start na ma se ta chuan ni china an sui ka she ta chuan he ta ke ma kan oma poisa min pe ha ba he ta pe la un lo khan chan ma ni account amin thun sak to amin thun saka chu mi thun mang chuan so ka sa to ni ta chu mi poisa an sem lai chuan before distribution of money, do the dormitory is being constructed or not? Wait, let me tell you one thing. And Anglowa, Haduklo and Bongofa and this place is not the same. Why? Number one, especially Khapchang people. They told us right from the start that we are not going to stay in dormitory. Our house is just 2-3 kilometers from there. We can construct. Nobody is going to stay in dormitory. Hamsapara people also initially they were saying the same thing that madam keni to kanta lova dormitory ka panga saktu ko kantum lo amakan initially not even 5 because they were not interested to go and stay. They are saying that it is not far, we can manage. But later we have constructed the dormitories especially with Kanchanpur in mind. Dormitory ka Kanchanpur ta na constructed already. Atsan chu helaya mi pui ho ka dan soidan suan kini chu kan kaya e kan kalo kalthap na niya e kas kau te po pani ko kan sak luyan so anlo kapse la sak ya inta na kan sak ni we so kan chon pur ta local to ko ano pe ko anta na kan sak ni ya hoy tam tak pe kan lo kha yo pa asa kan sak ni so you have to know initially listen. Initially, we were told that Khapchang people do not want to stay. They will construct, only to unconstruct. Khapchang people, so not a problem. All 58 families have already constructed.
constructed the house without staying in the dormitory. Because they themselves told us that we don't need dormitory, our village is nearby, we can come and go. Then Hamsa people also said the same thing. And regarding money, there was so much pressure for giving money. They were already telling us, give us the money, we are ready to construct. We'll go and construct. So because of the pressure, and also because these people are initially not trying to live in the dormitories, that's why that money was released early. And apa bina chuan dormitory om tur kha chu tun nai lo ka he mi ya nan satalowa kalmante alo tam atam tikha. When they started talking about the cost of traveling every day, then we started taking up the going and staying in the dormitories. We also know that dormitories, we don't have power now because electricity has not yet gone there. Kami har sakta ka chalo itam ta kepon kasal. Masik kema suya changa nilawan nang mati achama rong suak do ka. Electric department ka to kaya. Antito. Now they are already. Silpa ka le tu madam. Kuta kan dia kon mo bung. Gan material insang no tu pheta yan job le tho ma ya. Jing pa khan mak tam tu rom no wa. Ka boy sa. Tu bangin heta tama insa do te chu loman intek tu nin pe me. Kan pe ya. Why ini apa kat kuata su. Tu ti lo tu engman kan kata dia kon ta ru ko le mai to. What he's saying is that there are no materials there in Wainguksora. So they have to collect materials here and there. And they have to take it from here to there. So because of that,